après, tu sais, une société, n'importe quelle société, que ce soit une société comme ça, comme la GSK, c'est normal, il faut qu'elle gagne de l'argent. Les sociétés qui ne gagnent pas d'argent, elles sont liquidées. Dès qu'il est en France, ça se passe comme ça. Que ce soit un club, que ce soit une société. Une société qui ne gagne pas d'argent, c'est une société qui va à la faillite. À la faillite. Donc, c'est pas le souhait d'aucun de personne, surtout pas de nous, des joueurs, les anciens joueurs, surtout pas du peuple amazigh, kabyle. Mais aujourd'hui, moi, en toute honnêteté, quand j'ai parlé avec Rachid la première fois, j'ai aucune idée de ce qu'ils ont besoin. Je ne connais rien, je ne connais pas la situation financière, je ne connais pas, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tout fonctionne normalement. Bon, j'ai eu des échos un peu à gauche, à droite, mais après, j'aimerais bien savoir si tout est en règle. Voilà. Mohamed, après bien intervenir, moi le Charili fait Mohamed, allez. Bien sûr, allez-y. J'ai discuté longuement avec Abdallah Jabbar à plusieurs reprises. Effectivement, j'ai vu d'Abdallah une volonté de GSK. C'est quelqu'un qui fait l'émission dans 2 chapitres. C'est quelqu'un qui a toujours été sérieux, aussi bien en tant que joueur, en tant que businessman. Il a fait beaucoup dans les affaires, il a fait beaucoup. Il y qui est vrai, mais n'a pas d'une façon anarchique qui la gestion du football des Zaïre des Mourtes. On Zaïre qui fait quand les choses seront claires, c'est avec plaisir que je vais mettre mon argent pour aider mon club d'amour qui est GSK. Et c'est pas que ça marié de Sneas. يزمل حل نصب باري نعاود ديبيو قال ديروح ميم هذاك مونريال يمكن ماشي الكوفيد داكي ديروح هذا ناس ناوي شريف ملا بود انا مستريت كل تيرم فوت دو سا نياس هذه زمان حتى اللي كاريمون دي باري نعرض دي فرنسا ديال سعيد بود ديروح شريف ملا لازم ليلا هضرنا avec d'autres investisseurs aussi pour voir comment peut-il aider وكيل كان واش كيهون كان وثالثين يعطيني 19 توريث توريث مقران تدرت الله يخدم من شغل يعني très belle association très active. C'est grâce à cette association là Iglan de Montréal à leur tête Hamid qui m'a mis en contact avec Abdallah. Et d'ailleurs vrai reconnaît de la rencontre qui n'a la rencontre qui poste qui live ou باش كني spécialement dédié à l'amicale et comment aider GSK. Mais nous connaissons la section canadienne. نخدم des rencontres live avec les associations et on commencera probablement la première avec ثوريث مقران avec عبد الله ديورال وكنا المقلم تاع الموفمون اسوسياتيف يزمر يعاون او سي جي اس فوالا كذا ولي محمد ما تنمرتيش ودي فدو على تكفارينا سجل ميلا ensuite دوغا مودي شو غادي في دير مولود parce qu'il va prendre du temps pour répondre à Davdallah Mila ma question est est-ce que vous êtes là? Justement, tu vois des investisseurs بدون ترند الودهنسن امكراعون لا GSK ناس يدرى مريكس وباعوا شاقين لا كوفيد 19 dans cette crise sanitaire يدرى اديريتيك كي سلمنداد انت دوك لاكي toute cette grande information la GSK il a des Français, des Américains, du Canada. Est-ce qu'il y en a des artistes? Est-ce qu'il peut y avoir une tournée de quelques artistes justement pour faire des spectacles, aider votre club de cœur? Ça, c'est un appel de cœur qu'on lance à tous les artistes qui peuvent participer à une tournée pour aider la GSK. C'est une question que je vous pose à la place de Rachid Cherfi. Je suis sûr du radar rose total. Voilà. إذا زوارا أونيني غاثنمرت نتم قران نتم قران تفريق كليا أين كوكا يقدران GSK يعني مسح ويجي 3 دواء
تيكوالا تسعوض بروبليم يدوني تيكا بنادم تسعوض بروبليم ومن بعد بروبليم ني تسعوض وهور ني كيور لكن هذا فضلني سوليسيون هذا فضل محسوب السفاره يمكن تقابل الدوني فيك هذا لوطوروت اتوالد السقارض الحمد لله مساعة بروبليم مني دونك ثورة جياسكا تغلب دار غريفاس نبوراويس ذا الحاجة العالي مليح تاقي ومن قارها تاه السبة يفين القبايل ادفينن امك ذا شو من زمران القبايل ما بغان إما رديني غا القبايل رديني غا أكسو مثلا يقاذ يحملن لاجياسكا أهاث لان يقاذ لان ماشي أهاث لان يقاذ يحمل لاجياسكا ماشي القبايل حملن الفوت صح صح عطايا هذا المولود ما تشكى ذا صح أحسن ذا صح دونك نكوني ندهاك أنسيولاك ويقاذ يحمل لاجياسكا أدفناك لا معنى إلاق يدوني ثقيقين لا هكا واسمي الشفا ولاش الحاجه يعني تصير رارا ندير ضفط الحاجه يلحون بلا صورتي بلا صورتي يلاقي دريمن دي كلش يلاقي دريمن لا نهار كريسو فان بلا دريمن مي سي فريمون رار دونك il faut une très bonne organisation زمر غادي نغراونا غيثمثلنا غيثمثلنا تاع زمرن تي لورغانيزاسيون il faut une très bonne organisation internationale, interplanétaire, très transparente et ذي نغيمير راونا نغايث مثلنا نغتيش مثلنا ادفكني صورتي هو كذا كي غدي يسلن هو كذا كي يحمل الجياسكا وكنا نعرف كاع غير مليون وكنا نعرف كاع غير 90 مليون كاع غير 10 دورو اسيدي كاع غير 10 دورو 10 دورو 100,000 بيرسون صافي 500,000 اورو دروس يعني 500,000 اورو شحال هكا ردنا غا جوار ثوره نبغى نسعو اون ايكيب نسعات ليكيب نسعات معنا نبغى تجهيد ام بارسا ام باريس سان جيرمان ام لا ريال مدريد الى قيصور ديني مقران يصور ديني مقران ناكدو دي الزمر 10 دورو يون 10 دورو يون 100,000 بيرسون صافي 500,000 اورو 1 مليون دو بيرسون بوق لك انا شحال ونيفانا دي فيك اكثر تحرز ربي في العاليه دونك يلاقي اون بون اورغانيزاسيون يلاق بوكو دو كومونيكاسيون يلاق مدن السلن attache la communication c'est-à-dire il a des émissions il a des associations راه يهضر لنا في واش تاقي وكي ذا جرب جهاز كاكي ثورة ذا جرب هاتي دنسالي غنعميه هاتي دنسالي elle va dépendre d'elle-même elle va dépendre de ses enfants la GSK تين GSK تين رئيس فرحن اكذو ذا جزائري اكذو ذا قبايلي رئيس وقبل هذا الدعاء تكفارنا سدنا على المادة المولود parce que la question a été posée à Davdallah. Davdallah, il est prêt à investir, mais à condition, il a des assurances, le fonctionnement au niveau de l'administration, la SSPA, les actionnaires, le modèle de fonctionnement de la GSK, est-ce qu'il correspond aux investisseurs? Est-ce qu'ils peuvent se mettre autour d'une table, parler d'un cahier de charge en présence de Dav? Là, c'est toutes ces questions que Delmouloud peut-être peut lui répondre. Je voulais revenir sur 2 points, sur les deux interventions avec Ilan. Yosna Abdallah, Yosna Nahsan. Adjourad Abdallah, j'adhère à tout ce qu'il a dit. يسعى الحق وكنا هذه في كفوش المعاونه الى قد يسين عند ريسور دينيس الى قد يسين وكذا الى فقراء الترباث الحقيسي وكان هذه زر نشتاقي كل ماشي السجلات الديني دي اللايف دي التلفزيون وكين الى تلاقينا ريونيون الى أنا من المليل أنا قصر لكن نخدم avec tous les investisseurs tous les sponsors شكرا بودي يبغى غادي يعاون تربع الله جي اس كادي في صوردينيس الا قد يزرني ولا نروح لصوردينيس
الى قد يعلم باللي يصور دينيس ستايد اللي تربات لا جي اس كا ماشي ضد كان اكيد خدمن زيكني وياض تير بويا نظن تقرا يوك تير بويا كيخدمن او يدي صور ديال صرفت داك اللي كيهوا الساكي تلقى اكيد دينا عبد الله تلقى لا ترونسبارونس اشتاقي وكلي الى تلقى تمليليت هذه زار انوك اللي انا فقراء لا جي اس كا هذه زار عندها روح لي صور ديال اسماعيل قادر يعاون انك داوي وياض وكل يخدم وكل يساعد على التدريب اشتاقي كلي الى تلاق لا ترونسبارونس الى قوال الى الجماع ايوا كان عبد الله ما يبغى يعاود تبعت لا جي اس كا داغي ساعه راي نظن الى قد يفكر راي سوسي اكيد باش يعدوا الامور تربات لا جي اس كا خاطر انت هي ولد كويكاد يدي كان لا جي اس كا دونك يتالس يتلحقش ايوا كنا ديري امس ليس فوالا دونك سي تو ا نورمال عندك صحة. ولكن سي بور رشيد اسقلا سي بور عبد الله بور فينير على حسن نكديني ايا دينا احسن تكفر الناس ثيغرا ياكينس تقفل كلش القبايل كلي فهمنا شو دينا يقرا ثيغرا ايوا كان هذا عاون القبايل كنا دينا لان وكاز ولا القبايل حملنا تربع الله جي اس كا المثل امجور يقول سميت نوشان كلين تربع ثقين بلي مزاب صغار دايا وروح ندير ميتي زوجو في كندا فاش المعاونه نخدم من كونفونسيون باش نمعاون ما الا بيورال يكفاش نورسن هذا تجكن انشتاقي وكلين صرف خدم قراحان لا وقاد حملنا تربع الله جي اس كا ماشي القبايل ما حملنا تربع الله جي اس كا ايوا كني دفك ايوا يدفكا اني في الساعه يتلوك زاني الساعه اشتاقي كلي لا وقاد تحمل لا فاشتاقي كلي قارن باللي كونوي شحال دي بردانه ديالي الكونوي ذاكي دي تمورس نسنا كايد وين شطاح ندير يكون نقرد عيني لا تريك مي ما تروح مارفرا بحال كونوي كان يغيش فرحان بحال كونوي كان يغدي تشارن تمغورنا تمورس الجزائر شومات دونك تيغري نحسن برافو بور تو لي كابيل سنيك واشتاقي ولا شاد لندو. المتيجة درمودو رشيد tu veux rajouter quelque chose؟ بغا الحاجه داروا كاين في غير نحسن تكفر الناس ذا شي كي نزكان قارد شحال قبل l'Amérique internationale des séponteurs de la GSK dans le but d'aider financièrement خاصهم les petites charges qui ont elle a pris en charge l'hôtel GSK ديال الكاميرون ثاني الامريكان ثاني تسوي en charge l'hôtel ديال لا تونيزي اسميس لاميك من كندا ثاني تسوي en charge ما تروح GSK en demi-finale et en finale ما لعب ailleurs c'est nous qui vont les prendre en charge l'américain Paris en charge l'arbitrage يديروا حنا l'Algérie وكاين سي دي petites sommes c'est des petites charges ماشي تصاحف 10000 euros 15000 euros كيزن دي ثلا GSK actuellement il n'y a pas du tout l'argent c'est beaucoup qui dit ناعبود ديون اللايف تغدا نو عرفتينا نحل اشعال نسلا قباليا اتقارن دي فيسبوك تبع تصل لي ريزو سوسيو ما كيدير لا كريز خلاص كيميكال اتنيكل ملان يو كان شاك كابي اللي va donner 1 euro et la diaspora entre Paris et France les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, ils sont partout dans les 5 continents, comme le petit Q5 l'indique d'ailleurs. Pourquoi le 5 c'est les Kabyles qui sont dans les 5 continents qui vont aider à booster la télévision en avant, mais aussi la GSK. Imaginez, chacun dit 1 euro. À peu près 1 million de francs. À peu près, grosso modo, 500 000 des États-Unis, l'Américain, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, 2 millions 500. Imagine, chacun dit 1 euro. 2 500 euros. C'est beaucoup pour GSK. Mais il faut être قيمة. كي سينا محيا. مخلوقنا كيهضرن كان. C'est-à-dire, كانوا يتمسلاين دي فوس بروميس. نبغى ناون مي ونزرم كناون. حتى تو غتزرم. لا لاميكال, لا ترانسبارونس, les sections des Paris, des Montréal, des Washington, partout. Et où la transparence là, les gens qui sont autour, c'est des gens de bonne foi, ou de qui les manazem, et des menouana, nous des bons carrés là, à droite de très bonnes mains, la traçabilité,
كل شيء طراسي هي او اثنين فيك سدان وين الزمران vous n'êtes pas obligé de faire اكيد نحسن 100 اورو 1000 اورو فيك 1 اورو فيك 2 فيك 5 فيك 10 وتروح faire un McDonald's une fois dans votre activité l'amical وتروح faire un café voilà donner le café amical sur شو le but انه غادي نساعد les adhérents il y a les systèmes d'adhérents adhérez-vous à l'amical اكيد يسهم جوج وكذا كذا سمير هكذا رشيد l'adhésion c'est quoi ça sert l'adhésion c'est pour avoir des sous aussi adhérez-vous à l'amical 3 euros par mois 100 euros par an c'est rien du tout abonnez-vous insère une base d'argent solide et ça نعاوني جياسكا وكي en dehors des grands investisseurs يشبان عبد الله واسمه جبار ذويا نون غازدات وكي كلمه غاتديني محمد كومبليمون دانفورماسيون كلمتي يعطيك الصحة. Est-ce que je voudrais poser une question à Mouloud. Oui, allez-y. Vous avez une idée d'un budget de fonctionnement, pas exactement, à peu près, pas exactement, mais au moins, est-ce que vous avez une idée d'un budget annuel ou non? Bien sûr, il y a une idée, bien sûr. Tout dépend des participations. Si tu te contentes uniquement de jouer le championnat national ici, nous connaissons depuis l'an dernier, nous sommes le seul club à avoir baissé la masse salariale de 50%. Oui, c'est bien. Nous n'avons plus les gros salaires que possèdent certains clubs qui bénéficient de sociétés nationales, vraiment, qui ont des sociétés nationales et qui versent des salaires moribonds, des salaires de gros salaires. Donc, on a baissé la masse salariale de plus de 50%. Donc, nous avons une masse salariale qui est quelque peu raisonnable. Donc, si on doit jouer uniquement dans le championnat national, je pense qu'à 300 millions de dinars, on peut s'en sortir. Vraiment. Quand je dis 300 millions de dinars, c'est 30 milliards de centimes en Algérie. Après, quand tu participes à des compétitions internationales, là, ça augmente un petit peu parce qu'il y a l'affrètement des avions. L'Afrique, tu sais que c'est pas des portes à côté, donc c'est des voyages lointains. Donc, ça nécessite... Aujourd'hui, maintenant, on affrète des avions, j'allais dire, spéciaux. Un avion spécial aujourd'hui, ça coûte quand même énormément d'argent en fonction de la distance. Donc ça, plus l'hébergement, plus le paiement, parce qu'aujourd'hui, c'est les clubs qui payent le transport des arbitres. Tout ça est pris en charge par le club. Donc tout ça, ça nécessite, j'allais dire, une autre enveloppe supplémentaire qui peut aller jusqu'à, si tu peux aller jusqu'en finale de Coupe d'Afrique, par exemple, pour gagner Coupe d'Afrique, je pense qu'il faut quand même rajouter 200 à 250 millions de dinars. Donc, un budget pour un bon club, j'allais dire un club qui se porte bien, qui peut gérer ses sous de plus près, qui ne fait pas de folie et qui ne gaspille pas son argent. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans une équipe de football, il n'y a pas que les joueurs, il y a le staff médical, il y a le staff technique, il y a l'administration. Tous ces gens-là sont pris en charge par le club. C'est le club qui les paye, ce n'est pas une autre institution qui les paye. Donc, c'est le club qui les paye. Tous ces gens-là, donc je pense qu'entre 500 à 600 millions de dinars, la GSK peut s'en sortir. D'accord. Une autre question à Mouloud. C'est quoi le statut là en Algérie au football avec les clubs? C'est professionnel, c'est pas professionnel, c'est quoi? Parce que tu sais bien que j'ai perdu de vue le football algérien depuis que je suis parti. Donc, j'ai aucune idée à ça. C'est du professionnalisme amateur. C'est-à-dire, c'est du professionnalisme dans la tête. Ouais, d'accord. Mais pas Slytherin. Mais dans la pratique, on est toujours amateur. C'est tout. Et les joueurs, ils travaillent, ils ont un travail, non, ils ont quoi? Les joueurs ne travaillent pas. Les joueurs, ils sont professionnels. Ils sont professionnels, mais il y a qui est professionnel uniquement pour le truc de salaire et tout. Mais sinon,
le statut lui-même, le professionnalisme lui-même en Algérie est à revoir, Parce qu'on ne peut pas être professionnel. Un club ne peut pas être professionnel sans disposer d'un stade, par exemple. Ouais, tu as compris? Tu sais que le stade du 1er novembre n'appartient pas à la JSK, il appartient à l'État, il appartient à la ville. Il appartient pas à la JSK. Voilà, donc toutes les recettes qui rentrent, même si tu as des recettes, il faut payer la police, il faut payer Khdamen, il faut payer tout ça. Donc il te reste des miettes. Donc on n'est pas professionnel au sens propre du mot. Voilà. D'accord. Mohamed. Une autre chose aussi, il y a des subventions par la fédération, par la Ligue. La Ligue, elle paye les droits de TV que nous ne recevons que jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien reçu que depuis 2 ans. Donc, il y a des subventions soi-disant des droits, c'est ce qu'on appelle les droits TV, qu'on n'a jamais reçu. Donc, voilà. Après tu as des sponsors que nous-mêmes nous remblayons, c'est nous qui les sollicitons pour aller les voir, pour leur demander de sponsoriser la JSK, de donner de l'aide, d'aider le club, mais ce n'est pas suffisant du tout. Une autre question, Mounir, et puis je vais te laisser. Une autre question, c'est pour ça que je t'ai dit ce nombre, je préfère que tu en partais et on va te donner un petit peu toutes les informations nécessaires qui pourront t'inciter ou te désister de ton idée ou là de ton vœu d'investir ou là d'aider la JSK. Voilà mon ami. D'accord. On te donnera le numéro Tidif Rachid, le numéro Naibou, depuis vous allez communiquer. Ok. D'accord, Adav. Là, on va essayer de vous mettre en contact comme ça, tu me dis dans une réunion, que ce soit à Paris ou au Canada, quelque part, et puis avec un cahier de charge, ils vont te rassurer, tu vas dire le modèle de fonctionnement. Absolument. Voilà. À Mouloud, la situation de maintenant, j'ai vu ça des échos, hein. Après, peut-être, j'ai tort, je ne sais pas. Abdallah, je te mets à l'aise. Tu poses toutes les questions que tu veux. Non, la situation je sais qu'il y avait un différend entre certains dirigeants du club avec le président, tout ça. C'est réglé ou c'est toujours en cours? Non, ça dit que le problème, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais te donner juste en 2 mots. Un aperçu. Il y a des actionnaires à la JSK. Les actionnaires, la JSK possède 14 actionnaires. D'accord. OK? Il y en a 4 qui activent avec l'actuel bureau, le reste sont dehors. Le reste, je n'ai pas compris, frère. Voilà. Le reste, ils ne cotisent pas, ils ne donnent rien. Ils sont dehors, oui. ils sont dans la nature. Ah ben d'accord. Ah ben, ils sont forts, hein. Non, c'est des gens qui sont un peu partout, mais Ah oui, d'accord. Ben, écoute, c'est vraiment. Il y a Mila qui voulait dire quelque chose, parce que j'ai posé la question à Takfaranas sur une tournée artistique. Et je vais la poser à Mila aussi, elle est artiste. Je suis sûr que si demain il y a une tournée d'artistes pour aider la JSK, elle sera là. Donc, qu'est-ce qu'elle en pense, Mila? Bien sûr, Adamouh, s'il y aura quelque chose, une tournée d'artistes, on sera toujours là. J'espère que au rendez-vous. Il n'y a pas que moi, voilà. Donc, c'est le moment, parce que déjà, je pense qu'on est encore beaucoup plus exposé au public. C'est vraiment, on va dire, c'est une très bonne solution, vraiment. Et voilà, donc il n'y a pas de problème. ندير يتساولن كيدينا صح تبع جياسكا اودي بشويه مي سمي زرير يبدني في غيدي بوينا moi sincèrement دني في دي بوينا في جياسكا اسمي دي ملال
Je dirais même pas un an, en 2019 déjà, ils ont commencé à l'attaquer. Donc voilà, on a vu un peu les problèmes. C'est pour ça la chansonnière parce que voilà, quand même, il y a eu un cri. Voilà, mais quand même, voilà la souffrance. La souffrance, la direction guerre, et ils ne sont pas là voilà, bien sûr, ils sont là pour la GSK, mais il y a aussi c'est-à-dire NIF. Donc voilà, tellement ça m'a fait mal le cœur. Et c'est là que j'ai décidé de rendre hommage à la GSK. Je me suis engagée et je vais continuer toujours. Je serai toujours fidèle. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est le moment aussi. On va parler aussi de l'association amicale internationale. المثال ما تشيس 1 euro نا 5 euro يصات في نضخم دونك كنت مرات في نضخم 1 euro نا 5 euro خام 10 مليون 10 ملياران فوالا دونك ونادي فكن 1 euro نا 5 euro باغ موا نا سا ديبون مشاتي لا سيتوياسيون دونك قلاص القبائل نعوم دي فرنسا نعوم امريكان كندا بارتو دونك voilà, il faut trouver quelqu'un qui تقارن. Voilà, je pense que alhamdoulilah نسعى غير غزان نسعى يغرا des informaticiens, des ingénieurs يقزمرنا داخل tout par internet pour faciliter الغاشير يوكن ما les abonnements هذا شوي يوكن سعونا budget fixe chaque mois à l'année. Parce que pour vraiment gérer un club, c'est pas facile, hein, parce qu'il y a des frais à l'extérieur, les frais de transport, les frais de beaucoup de choses. Donc, c'est le moment vraiment نكون كنت يستقيم نكون نسعى على جياسكا نسعى على كولتور نسعى deux armes on va dire دول كان يعني بغاتي دينير donc la comment s'appelle la GSK c'est notre arme نكون donc يدلس la GSK on va voir voilà. Now the next track, Anna. Tu avais, depuis que tu es parti, ça a changé, des couleurs kabyles, le faudra, taxi, ça a changé là. Tu vas avoir la chair de poule maintenant. Hein? Oui, j'ai vu ça un peu par Internet, YouTube, tout ça, mais c'est vrai que je vais me perdre dans mes anciens quartiers, je vais me perdre.
C'est ce que tout le monde dit quand ils reviennent du pays. Tout le monde dit la même chose, que tout a changé. Mais en voyant un Mouloud, il n'a pas changé. Il est toujours beau gosse. Donc, il n'a pas changé. Ah, C'est C'est un beau gosse. C'est un beau gosse, Mouloud. Il a des cheveux blancs. Il a des cheveux blancs, mais on peut lui pardonner. Rachel, Abdullah, Abdullah. Tout à l'heure, tu as dit on n'est pas loin de 70 ans. On est dans le même secteur. Oui, je sais. Comment? Je sais. Erliken. Hein? Ça fait presque une cinquantaine maintenant, bientôt une cinquantaine d'années. Il faut dire que ça fait 44 ans qu'on ne s'est pas vu. 44 ans. Et depuis Iroha, je me suis consacré à mes affaires et à ma famille. Voilà. J'ai tout mis de côté. Voilà. Je ne voulais plus entendre parler du football et tout parce que. Absolument. Voilà. J'ai mis tout de côté, même mes contacts et tout. Bon, il y en avait, à part les contacts de famille, familiales. Absolument. C'est pas parce que je voulais pas, mais c'est simplement, je voulais tourner la page. Voilà, c'est pas. Absolument. Mais par contre, la GSK, elle reste toujours dans mon. La GSK, il est resté toujours dans mon cœur. C'est le sang amazigh qui coule dans mes veines, quoi. Donc ça. Là, tu as tourné la page, mais tu ne l'as pas déchirée. Donc tu vas revenir. Absolument. C'est ce que je voulais lui dire. Ça, la vérité, quand je vois des fois sur Internet ou là sur YouTube, tout ça, les déchirements, les attaques contre la GSK, contre les dirigeants et tout, je suis outré. Ça te rend malade. Ça te rend malade et ça te décourage. Voilà. Même mes enfants, ils me disent vas-y papa, maintenant que tu es en retraite, tu n'as plus. Voilà, tu n'as pas besoin comme avant de travailler, tu peux aller profiter, vas-y. Et rien de tenir dans mon caractère. Tu connais Mouloud, je suis toujours tout seul. Ah oui, ça, je te connais très bien. Voilà, je suis toujours solitaire, je parle qu'avec des gens, tu sais avec qui je parle. Absolument. Que des gens honnêtes et sérieux. Et j'ai rarement. Ah, merci beaucoup. Je ne parle pas avec eux, tu sais, tu me connais, tu sais très bien. Ah oui, je te connais. Tu sais, pour Mouloud, j'ai une éducation religieuse. Je ne sais pas si tu es au courant. Voilà. Absolument. Voilà, j'ai eu une éducation religieuse quand j'étais chez les Pères Blancs à Maison Carrée. Les Pères Blancs, quand tu étais chez les Pères Blancs. Voilà, exactement. Donc, j'ai passé mon internat. J'ai passé mon internat là-bas. Donc, la discipline, je la connais. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais dit, j'ai parlé de Mehdi El Khalef quand il a dit aux nouveaux dirigeants de la JET, il a dit, il y en a quelqu'un qui va vous emmerder, c'est moi. Effectivement, voilà, c'est moi. Eh ben, ce côté-là, il ne s'est pas trompé. Merci beaucoup, Adav, Del Mouloud. أنا المد سمير إبراهيمي Denver américaine. أسينا تكفرن صوت عطيان سلكسياس il m'a posé la question tout à l'heure. Alors Denver, Samir. Est-ce qu'il y a des appels, il y a des commentaires, il y a des messages? merci Adam Mohamed. D'ailleurs, le timing est qu'il donc je tiens à préciser quelques points à propos du site NAR d'ailleurs et à propos de l'ensemble. Donc le site, c'est pas seulement aux États-Unis. Hein. Ceux qui veulent s'inscrire quel que soit de la Grèce, de la Turquie, de même si France, c'est universel. Le site nous connaît d'ailleurs, les options parce que faire un site, c'est pas vraiment un peu facile. D'ailleurs, je salue Karim, mais vous pouvez vous inscrire à travers le monde. Quel que soit, vous êtes en Espagne, vous êtes en Italie, ou bien vous êtes dans un pays, une section dans ce pays, vous pouvez vous joindre à nous. Donc, le site, d'ailleurs, que je sollicite le grand monsieur Takfarinas, Dahsen, monsieur Aïboud, on doit partager le site qui parce que je vais faire une petite statistique du côté de l'argent.
imaginons, on va cibler pour la première année 500 000 utilisateurs. Les 500 000 utilisateurs de le site, on a fait un automatique paiement. Donc, le site, même les données de la carte et tout, $3, c'est rien par mois, c'est vraiment rien du tout, surtout dans les États-Unis ou bien dans les pays développés. Donc, le total, le canal, ça, on a 500 000, un touché 500 000 utilisateurs. Dans la première année, ça sera $1 500 000 qui va rentrer au compte de l'association et bien sûr, ce sera dans le profit de la GSK Billy, la GSK, et ça sera $18 millions كدينا تكفار الناس 10 دورو مثلا 18 مليون دولار اوسكواس qui sera l'équivalent actuellement 342 مليار للجزائر plus les actionnaires plus وإذا شي كيخدم لا بوبليسيتي نعرفوا لا جي اس كا تغال ان كلوب فريمون جيون دي لافريك انا عميها كدي قارد احسن تكفار الناس دايور جو سالو فريمون انا عميها تكفار الناس 18 مليون دولار 18 مليون دولار معنا نحوج نكوني لي غران بيليي دو لا كابيلي يونا كم مسيو عيبود يونا كم تكفار الناس ميلان quelqu'un qui a une base de fans parce que actuellement le monde les antivirus les applications tu fais un achat de l'application à vie mais maintenant ils font des abonnements dans un antivirus et tu vas faire un abonnement annuel parce que le fait l'antivirus d'ailleurs le système des cagnottes et tout mais on va baser sur les abonnements et d'ailleurs on va inciter les gens ادكش من مليحه لاميكال اي ابونينا الغورس باسكو اكادينا تكفاري ناس بالك 10 دورو مي 10 دورو نين خمنت توت ان افونير بالك داروا اون نوفيل استوار لا جي اس كا زينين نسارم نحوج لي غران كيكلي لي غران بيلي انا وذاك يساني اون باز دو دوني مليح البوبليك لي فانز اخاونن بارطاجين لو سيت انسيتين لي جون دانسكرين كيلك سوا افيك دي بتيت فيديو دي بتي ميساج لي بروفيل نسن c'est un grand énorme pas et la GSK. On aura même qui dit monsieur Iboud le calcul qui dit à 50 milliards par année. Si l'amical يوض à ce point il touche les 500 000 utilisateurs du monde اتوالف انا تولد الحساب دي فقط 142 مليار يوسكواس يرنا ومازال دنرنو الغاشيم نشتكي نحوج Iwakini la GSK توغال سراويتي يرنا توغال لو جيون دو لافريك باسكو إل لو جيون دو لافريك تنميرتك القمة هنا كان أمريكان دوارا جيجوتا سايدون دارنو ديكمر دواري كافيني دينا سمير كدكم كان والو تيغري كان دينا الدار شي سكلين نهضر نقار لا لو كان دني سي لو مومون اني شوم ديك مزروي خاطر سي لا بروميير ديال الجزائر ميم من النظام الثيا كاكيونا ميكال انترناسيونال راه يعاون لي كلوب باكيا ذايني خمن داير ميم رحت شويه من السيت شفتو السيت الرجاء الماروك خدمني سميت شغل لونسين ابونمون لونسين دي كارت دونك تبعت ادريد لا جي اس كا باسكو سي المومون خطر اكيد ناكي ما $3 فيون دولاش ما البلوغ كان نقالو كي تفهم سمير $3 كيسي البلان قال دونك الا لو سيت gskfans.com هذاك الشمن ردينا زمرنا دابوني والسيت اللي كيديرنا سي سيكوريزي افيك دي نورم ادي وناك شمن داخل يدير مع كونت اي سو ان كونت بيرسونيل هذه سعيد سميس كل دوني داخل يزما هذه سونجي البلون ميسي عجل يزما هذه كانسلينا يزما يانولي لابونمون ميسي عجل دونك سي ان سيت يونيفرسال اسني تنمر 13 سودي قدشن ديس هذا غابود الله الكريم تنمر كل ممبر قدشن الشغل دونك سي لو مومون انكشم ذوك مزروي ولا جي اس كا اتوال ذراوي ساترفذن وهذا انتوالي ضغنا توالن ما توالن سو جبار يوالد يروح يفكدوا لي سي تربح لا جيستا ذين يصفرحنا طاس مازال ويض ادوالن زراويض ادوالن دونك سي لو مومون انكشم ذوك مزروي تنمرتنو تنمرت اجيغوتا وقبل دوغا تكفر زاد دوغا رشيد شافي باسكو كمنا لا ميكراغي اجو كنا دينا تكفر ناس يالتي كلك مرس نسيول
يلتكلت مرات تحويج قبيلة موج سنات دام دوكدي سنات مليح دوبي اون ترونتين داني يلتكلت مرات تكلتي لي ان راسومبلمون يلتكلت مريدي ونيوضن يحواج الى توجور دي وي تكفر ناس سلامز اشو دينا دونك تكفر ناس il salue tous ses fans ce soir. Ils sont nombreux et nombreux à nous suivre ce soir. Donc, au mois de juin, je vous assure, moi, j'ai écouté quelques titres entre amis comme ça. C'est juste un total régal. Il y en a pour tout le monde et tous les styles. C'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est magique ce qu'il a fait. Donc, Mohamed, est-ce qu'on peut passer un extrait de clip de Takfarinas? Ouais. Ah oui, et comment il y a Hamouar Mahmoudi. Voilà, un extrait Khan. Un extrait Khan, c'est un texte magnifique. Ah ouais, formidable. وين يبغى سمحت وين يبغى نديسكر شويه يروح على كابيلي وين يبغى هذه ويتمشي على كابيلي فوالا نكوني السبا كلش يا السكوره الزول كي عذر بيا Wallah, le jour que j'ai écouté cette chanson, j'ai pas dormi toute la nuit. J'ai pas écrit un poème depuis 20 ans et puis je l'ai écrit. C'était incroyable. Hein? C'est un cri du cœur pour les Kabyles. C'est incroyable. Alors, je ne vais pas lire tout parce que on n'a pas le temps. Et je vais lire juste Tu joues la Kabylie, terre de sang. Tes yeux de flamme brillent, cruels. Poignée de cuir de force, avec fierté tu le portes. Boucle insolente de l'homme libre. Tes bottes. Moi, je l'ai écrit pendant que je voyais ton vidéo. Bottes reflets d'incendie, canon, mélodie. Tu es né d'artiste. De tes tourments sort la vérité. Musique du tonnerre frappe, de la foudre brûle. Des tambours vibrent, réveille le cœur grand du Kabyle. Voix rock du fond de la Kabylie et Tamazra, 2000 ans dans les entrailles de la guerre. Invasion, feu, sang, trahison, funérailles. Bon, je vais passer un petit peu. Tu as semé, attends, l'ennemi est toujours là. Poison rentre chez toi avec ta langue ailleurs, supérieure. Pense, tu as semé la souffrance. Je te condamne de notre existence. Tu n'as pas conscience. Dis-moi qui tu es. Pourquoi viens-tu? Tu ne tueras point le Kabyle. Tu ne tueras point ma langue. Je suis juste. Je vais passer un petit peu. C'est ça que là j'arrive. Ta guitare, sang, cœur brisé, répand des roses rouges, déclare la guerre de la liberté victorieuse. J'existe, souriez, danse, danse, tourne, tourne,
fille kabyle, terre de montagne et d'ouzou, en avant tous, Numidi, Soumam, Sinissa, Tehia, Makoub, éternel, aujourd'hui, poussière, nos grands maîtres morts, fiers de l'être, on n'est pas loin, respire ta rage de guerrier, résistant berbère, ça je parle de toi, main tendue des martyrs hurle, immortel Farinas. Merci. Immortel Farinas, 2 cœurs de lion, hommes libres, cheminant tous ensemble d'une seule voix, une seule famille réunie, chante, moi, rien ne nous arrête, la lumière est là-bas, c'est Tamazra, c'est promis, coup de poing. J'ai fini avec ton coup de poing que tu as montré à la fin du film, la fin de ton vidéo. هكا عاوز ربي يسكور هكا عاوز ربي يزم تنمرتيش اكون عاوز ربي غاك Ah oui, bravo, bravo. Inch'Allah, 500 millions. Tu m'as boosté تنمرتيش ان شاء الله. انا اكيد تشعر البوان مني اكيد تشعر عاوز ربي عاوز ربي ان شاء الله هديك في 5 juste pour cette chanson. J'espère que vous allez l'accueillir au Canada pour la sortie de son album surtout. Avec plaisir. Avec plaisir. Même des Américains, même des Américains, il a dit à New York, à l'association de New York. Attendez l'album, justement, il y a un featuring. J'ai fait un duo avec un rappeur américain. Miami. اروح نيويورك هي تراجو كان جرون قال هذا قال تكفرينس هذا الصوت ان شاء الله في العمر لو كنت زمرت انت زخويس كطاس كنا عاوز امريكان احسن ان شاء الله لا تك ما تضحكوا يوث بلا تكفرينس يونيفرسال فريمون يونيفرسال تضحكوا يوث اسمي خدموا في واديون ما ديوت لا كومبانا كنيل وفي ديون كنيس ستان بورتوريكو يسكني د لا فيديو لو شونتور هناك شو سمعت لي يكون غورنا هناك هو كيزرا بدي ستا شونتور بربر هناك زرا هناك يبان يسكني د لا شونسون تاع فريدس صافي بليزير صافي بورتوريكو سي فريمون سي ان شونتور يونيفرسال ا بو بارتو تاع فريدس Tout l'honneur est pour vous. Tout l'honneur est pour vous. بغي غادا هضره غدا المولود هذا المولود وي عقلي غنخدم غا كادو شحال يتساوي السطاد شحال يتساوي السطاد غا جديد انت زوجتو غا جديد شحال يتساوي الغاش 50,000 صح عقلي غنخدم غا ان ميغا كونسير je dis bien un méga concert qui va être vu mondialement هذا ولين ذا شو مزمرني مزيغ صح ميديا كونسير سريد مليح راوني دياوين 10 مليار ميرسي سي كادو يجي اسكا يرنا هذا المولود وركن تحاسبها يمكن يوني 2 مليار ومن بعد خون ويكرا ونضرب بها يعطيك الصحة أحسن ميرسي بوكو ميرسي راك تسمك تاعي وانت خويا أحسن راك تسمك تاعي روح En 86, on devait fêter le 40e anniversaire de la JSK parce que le club a été créé en 46. Donc, Daboussal Belkassi, qui était président de la JSK, m'a désigné comme on lui a dit que j'étais proche de tous les artistes et tout ça. Donc, il m'a désigné pour prendre contact avec les artistes. J'ai commencé par Malika Domran Oukhnis, Zazil et Tour Villa Dizouzo. Je la salue au passage. Donc, الزوار من بعد روح على لونس خمر ميشلي في غير بوماس مي تصوبا غادا دا لونس ترحم ربي بدا لا تورني كان ديك فيها واحد روانه ما 5 زرا مولاد توات زرا مولود حبيبه ترحم ربي وقال لي جون كي ايتي بروش ديال الجال وخلي
Et Hassan, il était programmé. Il était sur la liste des. Finalement, il y a eu un petit souci que je ne peux pas dévoiler les TQ5, ça reste confidentiel. C'est ça qui a fait balloter le truc. On n'a pas fait le 40e anniversaire pour une histoire, encore une fois, d'égo. Voilà. ترى غدا المولود سليد كي انا نهضر انا ما كفير وكل والي سليد مليح كل والي صالار نتيني سيماني ونخدم غا كونسيبت وحدي ذي لو نوفو ستاد ان ميغا كونسيبت لو كونسير كاع قال لك تدني خصي تورا اوني ديال 10 مليار سون سبونسور بلا لي سبونسور يعطيك الصحة المولود هما سيتان دوفوار ميرسي بوكو ميرسي زرير c'est pour ça نحملك اكون يحمل ربي مولود كاين يربح غا ياسكا كاين يربح في لاش ياسكا اسمي تشوفها ويت لها لو كنت اراش بغنا زوجن دون 86 سوفا البوم ماكين 4 وقورني يوغادي يلحو يوغال يونسي لا تيليفزيون انك ماك بروغرامي غادي لا تيليفزيون تروح هذا تخمض سنه توغاشاكي ني غاسا نروحها غاسمعنا غاتسن جوستومون لو كان كيدفكر يون الراي الا كذا شو اسمي عزيز شواقي لا عزيز لا عميه انا عميه ني غاسا عزيز تنجي هاسكا بويد لاك اثن محيدين خلفي صفرحه غيب ابوي تجي هاسكا كاينش فايتر لو كادو دو لا جياسكا لا سيربريز دو لا جياسكا انا كولار الراي انا كي كيدرغ سوا ولا كاف الدورت يسوليد ميم با دو جور يومين يسوليد انا تكفر هنا سينا كثاني هي لا جياسكا فرحا ميوزانير بلي كتا دناويه ني ساكنه خير عرضني دار لي ميسيون يا كان خدمت دي لوراس لا ابا داك الجياسكا صح 4 يطيجني يدي شرقا 4 يطيجني يدي شرقا دونك انا مي هذا علاش ياسكا انا مي وين يطفني لا جياسكا ما كان يطفض كيطيج ما حمل ياسكا سقول هذا صح نحاول نخدم غا كونسير ميغا كونسير هادي نزهوي خاقن انا فوالا هذه تاع صغوري معنا انا ما يفوك صادني ما يفوك معليش اكي زوج ربي كان ديال العمر داير فوالا جماعي فاك تاع الاستادنيا ديال المولود ابو حاد هما الكدا وثا قطارتي وا مرحبا شنو ما كيحمو يا باسكو الو رشيد شرفين رشيد شرفين كندا نتعدى وسلاي يوسف مولا شاريليف معليش يوسف دمنو نيك مرد هرطك فرينا سمعني مثلا مسلايين كي ولد ميلاد رفض فوسيس وزري غير ماسكو سي ان باراكسيدون سي اون ايغور داكور زعما دكتور نديري كاميلا تشكي لي سبيكتاكل كيا با تشوف سي سور لا مو تشكي راه حقار بلاون باسكو ناس مو تشكي راه لي سبيكتاكل كيا تخدم لاميكال انترناسيونال دي سيبورتور دو لا جياسكا بزاف Elle est adhérente à Mohamed, si tu vois, elle nous a suivis partout. Les lives, la République, un des sponsors, elle est adhérée déjà à l'amicale. ميلا غاد تفتاس كاع انا امان ان شاء الله احسن ساده انايا تلاويني شبان تيكي Justement, Ahsen, qu'est-ce que tu penses avec l'arrivée de Mellal, que tu mènes toutes les familles à le stade? Exactement. زين فرحنا تصاوليدي نيغاش ابارتير غوغورا كي غيضرنا كي جياسكا سا فا يتر ان اكزومبل انتر افريكان elle va donner un exemple de réussite. Bien sûr, شدي بوي ملال ذين العالمي ذين يستثناك دونك طاس لي ديتاي يشبحن مي تولي الثلاوي تولي التشكرين دي سطاد يا حبيبي الصغرات كيس تو فو دو بلوس
Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est juste magnifique. Oui, c'est magnifique. Magnifique. Oui. الناس كي بيان même sur هذه الستاد الى القدر صدير ولا شاكني اللي خطر من نتلاويني سيلي المقدره محسوب الهضور كان العالي قلان الشناوي كان العالي قلان اكومباني استغرافين كيس tu veux de plus احد واحنو يا حرزيكم صح توقف جوست دغا اسينا كان يحمو ارديسكن داف لا اثن يخبلو كماني صافي كان درابو بربر il est devenu beau gosse encore vite fait hein. Juste zoom c'est magnifique. Zoom voilà, mais c'est comme ça qu'on t'aime. J'ai un petit drapeau dans le bureau et un grand drapeau à la maison. Ah bah voilà. Voilà, ça c'est bien. Super. Comme on dit. Bon, alors là, Canada, on va faire le dernier tour. Juste pour Mohamed, juste un aperçu Ihsan, juste la photo avec un vase. Waouh. Avoir un joueur avec 6 des stades. Et récemment, il a marqué un but en plus. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Mohamed. Oui. Les Canadiens à l'amical, parce que le Pangé en lui-même, il est grandiose. Et il a donné un coup de bol, un bol d'air aux supporters de la Kabylie, aux supporters de la GSK. Voir qu'on dîner l'état de la cagnotte en chiffres à la minute près. Donc, nous savons les anciens joueurs que notre cagnotte pour aider la GSK, nous avons 642 dons reçus à ce jour, qui représentent 32 691 euros. En Idang, les 32 000, on a payé l'hôtel au Cameroun, plus les arbitres Idiosan à Tizi Ouzou contre Napsa Sport, qui représente la somme de 17 000 euros. Donc, Adnikes, les 17 000, Adkayment et de la cagnotte, 15 000 euros. Nous avons en plus les adhésions. Les adhésions, à ce jour, en un mois et demi d'existence, on est à 21 adhérents, qui représentent 630 euros. Donc, l'adhésion annuelle, elle est de 30 euros l'année. Donc, le bulletin d'adhésion et les supporters, ça veut dire que les supporters deviennent acteurs et deviennent à la GSK. Donc, sans compter la cagnotte, Eglen, Inéontide de Jugurta, l'amical aux États-Unis. En même temps, les mentions du Canada, ils ont tous participé à la cagnotte Hello Asso, avec aussi des adhésions. Et je ne vais pas oublier les cotisations des femmes ici à la diaspora. Nous avons tous les wins qui ont cotisé. On va rendre un grand hommage à la femme supportrice de la GSK. Donc, toujours la cagnotte, elle est ouverte. À Oundenir, officiellement, l'ouverture officielle du compte de l'Amicale internationale des supporters de la GSK à la BNP à partir de mardi. Donc, il y aura un RIB, un relevé d'identité bancaire qui sera diffusé parce que là, nous avons au compte bancaire par virement. Donc, on laisse le choix large à tous les amoureux de la GSK. Bon, ça, c'est la traçabilité. Et tout ce travail énorme réalisé en grande partie par TQ5, au nom de l'Amicale internationale des supporters de la GSK,
au nom de tous les membres, au nom des sections, TQ5, qui a fait un travail sans relâche pour la diffusion, pour l'information, pour les émissions. ومازال القضيه بزاف une grande détermination احد حنو TQ5 توزر في TQ5 فغير دارنا درنو sur les projets parce que مازال شويه nos supporters à travers les questionnements فران علمن c'est quoi l'amical, c'est quoi le projet de l'amical, c'est de leur droit bien sûr. Le projet de notre association à travers le monde. Il y a des projets à court terme, il y a des projets à moyen terme, il y a des projets à long terme. Donc, c'est de venir en aide, à toute aide financière, matérielle et pédagogique à notre club de cœur, la jeunesse sportive de Kabylie. Donc, on est là pour ça. Les supporters ont donné de l'argent pour les petites catégories, la grande catégorie, les stages, les formations et les équipements. Donc, Aïniam et l'amical, de tous ces projets, on est là. Donc, nous avons les socios kabyles. Les socios kabyles, c'est-à-dire le FC Barcelone, c'est les socios, c'est 140 000 membres. Les Kabylios. Les Kabylios, voilà, les Kabylios. Donc, nous connaissons, on est à presque 3 millions. 3 millions à la diaspora kabyle à travers le monde, sans compter nos compatriotes sur place, les supporters de la GSK. Afouch de Kfous, GSK, au titre Souaïra. Donc, avec la présence de nos glorieux joueurs, Davla et Del Mouloud, sans relâche, on va continuer à expliquer l'honnêteté, la traçabilité, le projet de tous les supporters pour le meilleur de la GSK. GSK ثلاثة تنمية Oui, Nas, félicitations. Hein. Je suis vraiment ému. C'est un honneur pour nous, c'est un plaisir de vous retrouver. Tu es un grand monsieur, un joueur emblématique, technicien, rapide. Franchement, à ton époque, j'aimerais pas être un défenseur parce que tu es plus rapide que le ballon. Donc, voilà, Takfarinas, qui veut faire le grand stade, les associations qui naissent pour aider la GSK, il y a toute une jeunesse autour de ce club, des couleurs, des chanteurs. Donc, voilà, tu seras le bienvenu parmi nous tous. Aujourd'hui, il y a une jeunesse, il y a une traçabilité, il y a les moyens modernes. On ne peut plus tricher. Donc là, on te rassure sur ce côté-là. Donc, on a besoin des gens comme vous. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Et de toute façon, c'est un devoir. C'est un devoir. Un Kaby qui ne peut pas aider son pays, sa région, sa culture, sa langue, les traditions, il ne faut pas oublier. La femme kabyle, c'est l'honneur et la richesse de notre peuple. C'est tout ça. Donc, nous aussi, hein, on peut aller plus loin. Maintenant, j'ai une éducation un peu comme ça. Je préfère un peu m'assurer de tout pour pouvoir faire quelque chose. C'est pas une question de j'ai pas confiance, mais on ne sait pas, parce qu'à tellement qu'on écoute certaines choses à gauche, à droite, on peut faire un peu attention, quoi. Voilà, mais c'est pas une critique, hein. C'est simplement une question de précaution. C'est normal. Voilà. C'est tout à fait normal. On parle pas de c'est pas une question de
de 1000 euros, 1000 euros, tout ça, ça c'est rien. Mais si on veut vraiment aider ce club-là, il faut de l'argent, mais d'avenir, il faut voir la position. Parce qu'à travers, ici en France, une société qui est capable de gagner de l'argent, il n'y a personne qui va refuser d'attribuer ou de participer. Mais une société qui prend de l'argent, c'est tout le monde qui part, qui abandonne, quoi. Donc, on n'a pas le droit d'abandonner la GSK, mais il faut quand même voir où on met les pieds. Voilà, c'est tout. C'est normal. Est-ce que c'est Takfarinas? Tu connais Takfarinas? Alors, Nkinir, je ne le connais pas personnellement, mais mon neveu, il le connaît très très bien. Quand il est revenu du pays, il m'a ramené ces disques que j'avais écoutés, que j'ai toujours, de toute façon, j'ai toujours apprécié tous les chanteurs kabyles, hein, même si je ne les connais pas, parce que c'est ma langue et on apprend beaucoup. Donc, je suis heureux de le connaître, de faire sa connaissance. Mais Nkunir, maintenant à notre âge, on connaît beaucoup plus les anciens, mais il ne faut pas oublier aussi les nouveaux, parce que maintenant, c'est la jeunesse qui est devant tout. On est derrière, mais on va essayer de pousser les jeunes là devant, et nous derrière, on va leur apporter notre expérience, qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs qu'on a commises nous-mêmes. Voilà. Voilà. Maintenant, je te rends que les invités, une question chacun pour Takfarinas. Parce qu'il a beaucoup travaillé, il mérite ce respect. Et il va sortir son album au mois de juin. Nos artistes, ils ont besoin de nous. Parce qu'on a besoin d'eux également. Donc, une simple question est tac. Et on a fait Cyril. C'est pas une question si Takfarinas. Mais il se fait Takfarinas. On lui a rendu un grand hommage ici à Montréal en 2012. Je fais كيف كان الانسين الصوره في سواعنا مثلنا بالكذب في راكي عاوز براشي وغادي كاين Takfarinas tour mais et doznov par courrier يو الكادو سي ان كادر chorégraphique نيرس سمازير احمد شفر سي تدري الصوره مثلا ديال الصالون الله يبارك سي مانيفيك سي مانيفيك نحن Takfarinas كيك نخدم ان كرون غالا لكن دانيا دير واحد سات مثلا الامريكان ا نيويورك فوالا ان شاء الله ان شاء الله ربي تسمع Samir, le plus jeune d'entre nous tous, une question est Takfarinas. Vrai que je suis jeune, mais je suis l'un des plus grands fans de Takfarinas. J'étais de la chorale استرضيق هكا شويه في الجيتار ارطغ لي زيكزامان في لي شونسوي كنمشي لا سيتي يونيفرسيتير دكيض اي بادي بن الشيخ نكوني مازال انت لاعب Takfarinas ناديه كلك سوا الوالدين دايور فغير دينيغ يمكن يتولعك ان ليجوندير ارتيست لا كابيلي باسكو تخدموا الشعبي تخدموا دي فري روك تخدموا سعاد شني فوزيت ان ارتيست دان نوتر موند قبايليت دونك استقسي ولا شوف غير غاديني نكوني ذاكي الامريكان دي سموت الامريكان نسعى une communauté quand même نسعى quelques associations غير اكدينيغ مايلا avec l'équipe la condition qui بوشون لا ولا نعاود الكوفيد داكي مايلا يكش شويه باسكو كنا تبريبارينا الامريكان دايور كرا لو تكساس ولا لي ماسك دونك الى هذا الدين اليوم تاكين فغير مايلا اتزمير لا فين دو لاني مايلا يسمح لك الوقت هذا صدر داكين افيك لاسوسياسيون كي دايور تلايوت في فيلادلفيا وكذا ميكال اشنا هكيو انكالا باسكو زار بلي لي جون ناغ وذا كيتيلين دي ليترونجي فودن دي شونتور اكام كشينين سوازلن سن اي سو سون دي غران اون بو با يمكن جامبري بيان دا صدر داكيو اكي عاوز ربي سيدت شحال هاكي غورنا واحد سني سباسني هاكي يساوي لي يد يونهم داك الناضينا يونو كباس ناضينا قرنا السعيد لاسين اتفض السنمت اللي اون طران دو بريباري ان تورني ذي الامريكان ما دين ذي كندا ذي نيويورك
il est en train de préparer cette tournée-là. هذيك فوق انا كوكو وطن قد في الالبوم كان نروح ان شاء الله ونروح بليسيور ما نكون علينا نسيستي في الليل نكون انا نسيستي في الليل انا نسيستي كان دي تسول ثقمه تروحها افيك بليزير جو سوي ا فوتر سيرفيس انا عمي عطاك فارينس المويكي سي انترناسيونال انا عمي تحسن تنمير فيك تسلا هذا المولود ان كيستيون تاع فارينس كاين سي با اون كيسيون كاين سيدي غير احسن لا بروبوزيسيون اللي خدمتو لها في الستاد هكا في الميغا كونسير سيني سي يسميو دابور سي يسمي ميورا قديما سي يسم لا ديريكسيون مدبر تبع لا جي اس كانتورا سي يسم القبايل المرايو كيحمل لا جي اس كا تنميرتك تنقرحت تنميرتك تنقرحت تنميرتك تنقرحت الاكسكلوزيفيتي كي تفكير القبايل المرا المولود ربي ذي الشانيك اكي اسمو ربي ذي العمرك اكي يفكر ربي تنميرتك تنميرتك المولود غما الشاني وذ الشان نوان تجميل ثم قرنت اتوغالي كونوي ثنمير ثم قرنت مثل ذينا اكون يحرز ربي ونفكر بي تزمرت نكي الجاهينو سي كان دو فوالا سي كان دو فوار لا جياسكا لا جياسكا نغاكدو ذي حملن لا جياسكا on peut donner un exemple de l'Afrique هكا نزمر هاد نفك نزمر هاد نفك كان اكستراوردينير واقلا غنتشكل في لون ربي يعطيك الصحة تلميذ يعطيك الصحة أحسن يعطيك الصحة المد جيجورتا une question تاع فاريناس on a un petit mot pour تاك كيسقسيني كان تاع فاريناس فاسيني خاطر يخدم يخدم مقورطه تاس دي خدمه فريمون كورط ماشي انا كان ما جا سي غادي امشي تسفري باش غادي يخدم معنا شحال تسفري باش غادي يحكم فيك تسفري شحال يتك خاطر زراب اللي ياخذ معايا ورا لا يعطيك فريدس شكون هذا التسفري اكيد العظمى اثن مرتي كفوس قسيمك وكاكيني غا سفرينو السفرينو يخدم هكا بيدلس تمازيغ يخدم هكا فوزاوان تمازيغ سي كان بليزير اشاك فوا سيد تسهيل راه ماضي انا بوزيسيون يهمنا نكون سي يعني سي نظر من قبايليت ويسهل راه ماضي مي سي توجور ان بليزير كون جو بريبار ان نوفال البوم نا اون تورني نا سي توجور ان بليزير حمله مليح اللي يخدم حمله هذا انا تنميت ترد غادا تنازورت الو نازور ميلا ايتاك فاريناس allez échanger quelques mots entre vous deux artistes voilà نكين معك انا سينيغ احسن tout ce que je souhaite يتمنى c'est que un jour أدي قصر سلامون دور الناس moi je vais chanter une de ces chansons parce que حملها كل répertoire الناس اسمي ريفيدير شنا j'ai commencé le répertoire تاع الناس il fait partie de mon répertoire dans n'importe أمكان يغنى donc voilà j'aimerais bien savoir est-ce que peut-être c'est possible un jour une chanson d'amour dans n'importe quelle chanson c'est les chansons est-ce que c'est possible qu'il va me jouer Slamon avec la frappe magnifique et moi je vais chanter voilà Amila عم répondre كان قلعنا rapidement قصديتي تقيميو parce que je voulais demander à Hassan pourquoi ne pas faire un duo avec Mila sur une chanson de la JSK ثورة غسرق في ميلا أميلا مرحبا يسم سي كان اونور تجميل تم قرانتي في الريض ما كنا نروح املعفا سلوطاري نص موندولينو املعفا parce qu'il y en a qui ont un petit live tu vois mais j'ai envie tellement que j'ai envie que tu sois à mes côtés voilà اميلا من اللي غيميه هو غندغيميه هو تنمرتيني صحيت merci et pourquoi pas زاتك un duo
Pourquoi pas un duo? Voilà. Inch'Allah, Inch'Allah. Avec plaisir. Tout l'honneur est pour toi, Mila. Tout l'honneur est pour toi, avec grand plaisir. Merci Ahsen. تنميرتي كطاس. Merci beaucoup. صحيح. وين مرزوق؟ وين مرزوق؟ غير اسيني غاتك الصحه غير تاك فرينا سوين دينا فريمون ولا شاد هو نيكس سي خدمه بقرا يخدم شفا كاع هذيك 2012 كاع مونريال سي فورميدابل ايمان سقسيات قال لي دار لي شونتور انت قال النهار تاك فرينا باسكو بقر الشغل ماشي باسكو يعارس الزبالات الناويه مي خدم ان ترافاي سوبر بروفيسيونيل. La question est aussi كان بسيدي كاش جديد اسكي il a prévu quelque chose للشعبي لا خاطر إلا شعبي لا فور c'est un album qui est destiné à la jeunesse ديك الداكيه خاطر فوالا وليت خدمه كنا 2011 80% داخل الشعبيه ديك الداكيه اللي هي لا جونيس مي إلا الشعبي داخل إلا الشعبي فوالا. Mais là, je suis exigeant. Pour les galas, etc., je suis exigeant. Il mais il mais il a les moyens. Michael Jackson, il passera inaperçu. Il a les moyens. Donc, il a demandé les moyens. La sono, exemple, ويت كان 4 لي ميوزيسيان روح كنا كنخدم كان كالا نسعى ذاك لي ميوزيسيان نو ديك ما روحها انا قد ديبلاسي افيك مي ميوزيسيان فوالا ضم تربعتني جاسكا الناس كان يجي اسكا ويت كان 7 لي جوار سينا كنا خلاص ذاك نسعى لي جوار نظام سي با بوسيبل دونك با سي كي لي اسوسياسيون كاينين الى داو 12 لي ميوزيسيان ويت كان 5 نكون نسعى ذاك كي اكومباني ça passe pas, c'est pas possible. Un musicien, il sonne la musique, il a répété يذيك يخدم des années يذيك ماذا غلط sur scène يرنا يتبع. Donc si je suis exigeant, c'est pour un bon travail pour mon public. هذا يقوم. لا سيدي طايقي مي ساب الحق كي قال الحال خاطر يخدم مني راه مقرن لا ريوسيت ني يتقول راك كويس بس واش تاقي Pour ce soir, je vous demande tous d'applaudir David Lajbar pour sa présence parmi nous à Siner Tenmirtis. Je vous demande tous de l'applaudir. Voilà. Je suis vraiment fier d'être parmi vous et d'être aussi un pur kabyle. Vous méritez tout le bonheur et toute la réussite du monde. Et l'avenir, Mila et Kimir, qui chantent pour la GSK, Atakum Saha, je te remercie personnellement. Qui voulait aider la GSK, Atak Saha, félicitations. Et on ne peut pas t'oublier, soit les anciens ou soit les nouveaux. Atak Saha. Et je vous embrasse. Et je vous embrasse tous et je vous aime tous. Merci beaucoup. Oui, Anam. Mohamed, je voulais juste partager Ahsen. Je voulais juste qu'il nous parle de cet artiste. Wow. باش ندير احسن ايه غاس هذو ليميسيون هاكي يدير فلاس يا فوربي ايه ليميسيون هاكي نون ليميسيون هاكينا السن هذو يدير فلاس يا فوربي كما ايه هذا شاكي نقدر نحموها كما ايه طاس يزمر غد مسلي غا في يدير تفكى غير غاكو مي سي موني سي انكرويابل يدير اسمي دينو الفاي يدير احموها كما يلي تسيبورا القرون يعدن يرني يلي تسيبورا القرون يتسدون زريب اسمي دينو الفايدير يرايي مزوني وذلي بارابول صلا ميوزيكينس لاس يا ربي اسيك ربي ناس الرحمه شاكيني اي حارس ربي ثرواس جيون يعني ونازور اكسترا اوردينير سي جوست مانيفيك
ماشي كرا زعما غتمسلايا فلاس راه سنيض ان شاء الله حموا تنمرتك مي تصعد اقلاغنا هذا ياس تذوي تاكي يدير اساس يعفر تنمرتك يا احسن فوالا جو بونس نبض دارتك كاران تسجيلت او نينيغو تنمرت نون موحد وي نعم فراك انا دينيغ احسن انا مغمى on était très jeunes la région Sidi Aish. On était dans une association en hiver. Les jeunes Nao, ils ont fabriqué le mandol à double manche. À ce métier de Sofrat, ils ont essayé ils l'ont réussi. Et on était des animateurs. Les chansons on était jeunes, on suivait quand il y avait le groupe Egrau avec Voujma. Exactement. Et on a continué à te suivre. Toute la région de Sidi Aïcha, c'est la vallée de la Souman. حملن كتصطش ودور alors كان l'amical الدينيريك اختيار أحسن إميلا pourquoi pas un grand zénith au nom de l'amical international pour les supporters de la GSK pour aider la GSK le zénith a des tardaq le zénith a des tardaq Mila et Takfarines mais voir bien le zénith a des nouilles maintenant le Canada américain pour la GSK. Inch'Allah, Inch'Allah, pourquoi pas, avec un grand plaisir. Rachid, un dernier mot. Je suis très très ému, je suis très très content. Vous m'avez chargé mes batteries au nom de tous les membres de l'amicale internationale des supporters de la GSK. L'association هي غتسير de la GSK وهذه اللي على الفرح رايلين لي سيبورتر تنمير نوان تنمير ديك دافلا تنمير ديال المولود تنمير محمد تنمير كينيا فاكنا دينا باللي السكير on a battu le record de tous les lives de TQ5 jusqu'à date. On a atteint le pic de 685 visionnements parallèles. En même temps, c'est du jamais vu. C'est le pic qui est là. Mais c'est des dizaines de milliers de vues. Le live. شفت نادي وسافات وتكفو كان سيوت الحاجه ذاك اللي كاين لي زاسوسياسيون يشبان توقيت مخران كي غادي يساو مازم كاين live كاين ان ياسن باللي لايف كاين اللي ديدي سبيسيالمون كومون ايدي جي اس كا افيك دي زافيتي دو مارك وزماد ناوي من دنياك مشى اصلا رجال ياكل لازوسياسيون كومونسي بار مخران توقيت مخران تم قراحه جبار هذه لي لايف بزاف لاميكال سيكسيون كندا هكذا يكثرين لي زاسوسياسيون و ميم طون شاك فوا ناوي لاسوسياسيون ناوي سبريتي انسان التسكين ديال لي لايف فوالا وكاين نقمع الى قصنا في كوال يتودات تمورت القبايل دو طون زون طون باسكو سعانا التصادين يبيض ربي نجمع كرا دوك اللي وين تيدير سنين راه ديكين دوك السكاسياكي افتر بعث لا جي اس كا في القديش نسندي تودار الى قان سوسع يسنتر نغلي التام راه ديات فايدة تمورت القبايل فوالا Exactement, Mohamed. Vrai que notre nom de Mohamed, il y a un petit point où des qui est une qui est l'entendre c'est que le site est www.gskfans.com. Je vous demande tous de partager les réseaux sociaux, quel que soit des Facebook, des chaînes, parce que c'est le site qui est soit chaud, on est en avancé. D'ailleurs, inciter les gens à s'abonner, quel que soit avec un petit message, avec une petite vidéo. C'est www.gskfans.com. On va le poser de la page de l'association de l'amicale internationale, les supporters, la GSK, et on vous demande d'animer de la page de l'école parce que le site qui, parce que le futur et l'avenir. D'animer, nous on a collé, monsieur Aiboud, et quel que soit tout, oui, de qui est c'est un grand plaisir. Et la petite أجدن صدوك أجدقي قدشن ما يليق بالأعراض نو إيوكنا تنسقسي
فوالا بما تسوذ دا محمد ديالنا بما تسوذ ديالنا ودي قدشن دي تمور في ويزيان سنين تنمر في طنقرات بدنا خدمه كارزن ديالنا افيك لي كوميتي دو فيلاج ودي بغانا داون دي تيكي زمان كونتاكتين دي ريسبونسابل ديالنا لا دي تيكي في ويزيان دونك سنين تنمر في طنقرات ديالنا لي سيكسيو لا دي تمور فوالا حسنتك فاريناس تنمر تيزم فرانشمون شي تري كونتون مثل يدنا تمدي تاكي تنمر فيك ما تجميل فم قرن تيكونوا غير ثوغالي مي دار اريضا كي اقلا ذي ضلع واشر ذيني الصفراح مليح بغي غاسيني يدا المولود باللي اقلي يروح غاد زرع جي سكاي تونس ما جانا غنعدي اقلا غنسوج هذاك نروح ان شاء الله غجنا نعدي فوالا ذيني الصفراح مليح مليح لاش نخدم مكاكي بغي كان اديني غير كذا كوكي قدشن سي تري امبورطون سي ان ديتاي امبورطون الا قد تفهم مي الغاشي الا نيف كثر ماضي يونك نزمر ندي فيك 2 زورو نا 3 زورو الا قاسني تفهم ام كي زمر ندي فيك كيدري من خاطر لا اللعيبه هذه غادي فيك كيدري من يصرا راه غاميش الا قاسني الا قاسني ما تنتوريونتي ما تفهم مامك يناغت ولا مذاكي لوروبا ما الا ملي شكنا راه خدمنا ادخل مني كان يتصفهم دا 10 لا في فردان مي كان تسوي غير من روم كان دونك جوستومون هاد حسن كزما شاول جوستومون ديال السيت ديال المومو كي بوشد من www.gskfans.com كشمنت ازل نارفين لي فيزيتور لو سيت دونك نكونيو سمحي اولي كذا مقرحه سمحي نسمح تو ذاتك بارطاجي لنا لو سيت كي www.gskfans.com ذينيكلا كلش ابونيفو خمتين فهمتي كيفاش قارن ان دون نغ ليسي لي كوردوني وين يا ان سيكوريتي يا تو سكي فو دينا اثنين مرتاح ودحو النوف Et puis il y a 3 pages, il y a 3 pages. C'est le premier NIDA amical international des supporters de la GSK. On est la page basée à Paris. La page gskfans.com qui est basée aux États-Unis. Et la page néerlandaise amicale internationale des supporters de la GSK dans le Canada. La page. Donc vous avez le choix. Youth l'association Can Youth l'amicale Glen, donc vous avez le choix d'aller visiter les sites et n'hésitez pas à nous envoyer des messages. On va vous répondre pour vous expliquer le but de cette association et pourquoi on aura à la GSK, parce que la GSK le cœur, c'est un appel du cœur. Donc je vous invite tous à venir visiter nos pages et nous appeler. N'hésitez pas, les questionnements et tout. Merci, alors, comment ça a été? Est-ce que tu es content pour toi? Écoute, j'ai passé au Tessara, ça fait 24 heures تسلع غير لي زارتيست تسلع غير وين الخديشيني وكحب سعاره كيطلع تكنيكيني يفوك شعار وين لابيتود يفوك مثلا ميم راشد لوقاسين راشد أبوغليس دونك اشاك فوا لي زومبيت تسلع غاز 2 heures du matin 3 heures du matin à toute heure on est tous de ça voilà oui القديش يفوك on travaille une autre passion ça une autre passion on t'a les appelle la technique les ordinateurs il fait tout il fait même des gâteaux il fait des repas mais vraiment c'est sa passion merci beaucoup pour ce que tu fais Ouais, mais bon, je touche à tout. Qui تصور بابا ديما ولاني ديسكرنا كاز تصدق نسكر في منا جو توش ا تو que ce soit la maçonnerie l'électricité bâtiment le carrelage sans oublier l'informatique voilà Mohamed je vais souligner un point très très important la naissance de l'amicale l'idée de la naissance elle est venue de Serigne Nhamou. C'est des petits lives. On a créé cette amicale et c'est grâce à son Karim Bamar et ben voilà qui naît de ça l'idée de l'amicale.
Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, je sais de mais bon, ce soir on connaît des rails, on a choisi. Matché les gâteaux, matché des bourrecs, matché des nets, c'est du couscous, on veut. On aime le couscous. نحب الكسكس. Oui, on a mangé. Voilà. Ça, c'est la Kabylie. Ça, c'est la Kabylie. Voilà. Voilà. Le dernier mot. اسمحي كان دقيقه غير خالد جو بو دوموندي ا تختارينا سي لاكسبت نبغى نخدم une petite émission TQ5 exclusivement à la chanson Kabylia parce que pendant ces 4 minutes tu étais comme le dieu de la Kabylie. Vraiment ça mérite une émission. Frère, on fait une émission sur ça. Il n'y a pas de souci, une émission, il n'y a pas de problème. Une émission spéciale de l'album Aguinsa des Fronts promis. Avec plaisir. Ça va être du bon. Voilà. Avec plaisir. Ok. Eh bien, il nous reste Del Mouloud et il a Cardina Walengar. Alors, Walengar, Dina, c'est une mission où Maroc, une mission l'Amdina. أم حسن أم أميليا أم رشام دوكان الكندا الأمريكان يكونوا إمارة كن مثلا صحاب لابيكانا ودينا سمي مثلون يستدوي تبوستاكين ثرمد روح يلقوا في المرة وكذا وكيحمل التربة لاشياسكا كيني فا كان دفكا عيون راي زمش تطوح كان كي هيسلم وي يون راي كان زمش تطوح استقيت بمد حسن تكفر الناس الله يبارك سبحان الله وقتاكي انت كنت ميليا هكذ عبد الله بيان سور مرض البغي ماشي بيان سور ماشي كل سمانه انا 15 يوم ومعنا طونزون طاكي يبغى شي شهر يبغى شي شهرين هذا وين لنزور النظام هذا وين ميورا قديم من لندن خاطر نسعى ميورا قديم من فرنسا نسعى نزور النظام هذا وين ما كي تعرض ولكن دابا هذا عاون النظام كلاكين هي انه غنفرح نكون قبيلي ولكن نملي الغاشي باللي كندوكلو الكلين باللي كذا سمح نكون لا باللي كي وني يسوي كان نسعى يسوي لنا حنا لا جي اس كا Juste une pensée, encore une fois, nous êtes diés, ethnique fouillés, dans les Rachid, il y a les qui sont déparés, je demande à Rachid Cherfi, l'amical, ils vont contacter Jabbar Abdallah pour aller ensemble à l'hôpital de Kigla, dans les Rachid. C'est important. C'est prévu à Rachid. سواء كارد نبض ارتقرنت سيلت اسو مازيا في لي زارين تيكي 5 او نينو كثن مرتنون اقدي دي دانيدنا سيتا زورا على رميتورا اضم غاز تيرقل علي ارتقل لي تيكي 5 تبعته لينس الطس يسلن الطس فين انا ندرس تسرتيت تسكيلا لا ليتيراتور ادل دونك الطس تسكيليني قلان وين تنمرتنو